heza kiwe mu izina rya unabarikiwa kwa jina la Yesu. Rero muri prophetic family mu muryango w'ikivugishwa dufite umunsi mukuru, tuko na sherehe. Icyo gituma twahinduye inyigisho giturumbuka, na ndiye maana tumebadilisha mafundisho kigafla kugira ngo tuvuge umunsi mukuru turiho, ili tuseme sherehe tumo ndani. Abavugishwa baragwanywa, manabii wanapiganishwa. hari umuvugishwa palikuwepo nabii yavuye mu gihugu ciwe, alitoka mu nchi yake, avuye mu gihugu ciwe, alipotoka mu nchi yake akaenda South Africa, kugira ngo nimuruwe mu kumwiyumvirako, ili msichoke kwa kumfikiria. Niko ndavuga umuvugishwa Major One, niko nasema nabii Major One, my spiritual father, papa wanje w'uburyo bw'imwemo, the general, the major prophet. Muvugishwa, unyumvirize rero, nisikilize. avuye South Africa, alipotoka Malawi, agiye South Africa, akaenda South Africa, atangura ishengero, akaanza kanisa. mugiye kigufi, muda mchache, baba abantu 90,000 wakakuwa watu 90,000. Ministre wa interior wa South Africa, ministre wa interior wa aravugira ku radio, akasemea kwenye radio, what a magic is this? Imagine izihe izi. Umuntu acha dafise umuntu babe 90 vuba. Mtu alikuja na mtu lakini anakuwa 90,000 haraka. Abantu bane, pakaja watu wanne, baba polisi wa South Africa, wa polisi South Africa. Mushatse nzo bazandira amazina yabo kuko tuko turavuga Bibiliya, tutasema majina yao. Baraja baramubwira wakamwambia ngo abahe milioni 12 cyangwa 17, awapatie milioni 12 au 17 kugira ngo abandanye akora, ili aendelee kutumika. Akakataa, acha bitwarira ku mukuru wabo, akaenda kuwastaki kwa mukuru wabo, aramubwira kuwa akawaambia wape bo guteza ingora, watakutilia matatizo. Akakataa, acha bitwarira ku mugenero wabo, akaenda ku general wao. uwo mugenero aravuga uyo general akasema ko bakubangamiye, kwa wanakusumbua, kesho tuzogwa cash, tutakupa pesa ayo nyene bagusaba, hizo wanakuwa hama babwire baze bayatora, alafu waambie waje wazichukue, alafu wape, hama tubafate, alafu tuwakamate. Niva ko yaronse intsinzi, so nasikia amepata ushindi. Mugitondo asubuhi arindiriye ko babafata, anasubiria wakamkamata yeye, bamutwara muri kasho, wakampeleka gerezani. madami wiwe, mke wake nawe na yeye, abo bavuze mami, waliposema mami, baramubwira wakamwambia umuntu amuchunga, mtu anemchunga, umuganga ngo uze kumuha umuti, umpatie dawa ngo uzomufashe apfa buhoro buhoro, utamsaidia kufe pole pole. uwo muntu akwamuha umuti, uyo mtu pale akumpa dawa. Prophetic people, maana abantu bikivugishwa, n'abantu n'inyoni zibazanire makuru y'ibibereke, ni watu hata ndege zinaona. uyo muntu nyene acaramubwira, uyo mtu akamwambia, ngo bamgenda guha umuti ube maso, wananambia nikupatie dawa kuwa makini. dadi nawe ajamye, dadi naye kwenye analala, batererayo scorpion rouge, wakatupa eko ziboneka muri Amazoni gusa, zinaonekanaga Amazoni nigeze amenya akujua. aya makuru nitugeze tuyavuga, hizi habari hatukuzisema, tuyavuze kubera ko tuvuga umwanya w'intsinzi, tunasema kwa maana tunasemaga muda wa abandi turabarese bavuga urusaku, wengine tuliwaacha waseme usuku, turavuga rero, si tunasema sasa arajama, akalala, avyutse mu gitondo, alipomka asanga ikiziga cha scorpion, akakutana maiti wa yo scorpion. Prophetic people, abantu bikivugishwa, na nubwoko butazibigwa, ifa haiziwili. umuntu acaraza amubwira ngo bandungitse ndabe kukiriho, akamwambia walinitumana nitizame kama ungali hai. Kwa nini? ngo twashize scorpion nga, tulitia scorpion hapo, ngo kijya chavuye, ati kile kilikufa, niyigeza kibona, hakukiona, yakibonye ari kiziga. alikiona tayari. Prophetic people, murazi imitego babatega, murazi ukuntu bitabashikako, nibishoboka. You are prophetic people, haiwezekani muri abantu bikivugishwa, muri kugororoka kw'Imana, kuko haki ya Mungu, ni muri kwisi kubera misio yanyu, muri kwisi kubera misio yiwe, duniani kwa ajili ya misio zenu, mko duniani kwa ajili ya misio zake. Sindiko mvuga sinema, ndiko mvuga ibintu byo mu muryango wacu, siko nasema filamu, nasema vitu vya familia yetu. Azi mitego baduteze, wewe unajua mitego walitutega, hawana meno, aho nyene hapo barabarekura, wakawaachia, acagenda kubwira president wiwe Malawi, akaenda kumwambia rais wake Malawi, ndiko ndahura nibi niko nakutana na haya. President wiwe acabwira abantu ba droit de l'homme, rais akaambia watu wa droit de l'homme bagende kuri ambassade ya South Africa, waende kwa nibi papuro birahari na karatasi ziko, barajayo, wakaenda bababwira muvugane na droit de l'homme ya South Africa, wakawaambia wazungumza, wakaandikiana, acayibaza ngo biratuje, akajiwaza vinatulia, hama acabigihe bakawanyakati, Imana iramuhezagira, Mungu akambariki, agura indege, kuko muri prophetic ministry ushoboye kurara uri umukene ukavyukura umutunzi, kuko twe turashoboye kuduga giturumba, maana si tunaweza tukainuka ghafla, kuko umurongo ratwerekeye, maana umstari wa tusi, amarira ararira umugororotsi ni menshi, mu gitondo imbundu zikavuga, machozi yanalala mtakatifu ni mengi, lakini asubuhi anaamka shangwe. Prophetic people, abantu bikivugishwa, ukugororoka kw'Imana,
haki ya Mungu. Samarira ararira bose na marira ararira kugororoka kw'Imana. Sio machozi yanalalia wote, lakini analalia haki ya Mungu. Ayaje kugura indege. Alipomaliza nunua avion. Dufate muraguza indege wewe. Tizama mnanunua avion wewe. Musangiye society. Na huyu mnachangia kampuni. Bakachabaza bagafata mwebe. Wanakuja wanakamata nyinyi. Bachabara bafata n'umudamu. Na mke wake tena. Prison tena. Gereza tena. Baramusanga bambwira ngo tutakukomesha. Baramubwira turaza kukukomesha. Tunasemaga mudo wa kusema. Tuvuga mu myanya yo kuvuga. Kimya. Arihorera. Baratanga makosyon. Wakapana makosyon wakatoka. Hacha haza abantu. Bakaja watu muri eglise. Mukanisa. Zerashitse nino. Ilifikia na huko. Bijya vyo gukora, bijya vya mafaranga ukungukirwa. Bile vya pesa unafaidika. Iyo hungutse umwe. Kama panafaidika mmoja. Eglise yose chayinjira. Kanisa yote inaingia. Je barandonde. Mimi walinitafuta. Barambira prophet. Wakanambia nabii. Business ilishura. Hii biashara inajishika. Ushizemo 1 million. Ukitia 1 million. Uronga 10 million. Unapata 10 million. Uchuzana abantu. Unaleta watu. Ndababwira aho mwigiye murafise ubwenge. Nikawaambia kwa mlisomeaga mnaki. Murazi ko abantu bambere mfise araba Kristo. Mnajua watu wa kwanza niko nao ni wa Kristo. Isigura ngo maze gwarura ko jewe nogenda kuvuga ubutumwa bw'amafaranga mu gishingo cyo kuvuga Yesu ntegezwa kuvuga kufa. Muisha sabia kama nenza nikaanza kusema habari ya pesa kuliko kusema habari ya Yesu. Murabizi ivyo ndiko ndavuga. Mnajua vena sema. Abantu batangiye kwinjira. Watu walipoanza ingia wakahomba. Baje abantu babiri bariruka. Watu wawili wakakimbia. Atafata initiative. Akashika initiative. Muri couple yabo. Mu couple yao. Reka abantu bose tubarihe. Acha wa watu wote tuwalipe. Amafaranga arenga mamilioni y'amarandi. Pesa zinazidi mamilioni y'amarandi. Tukimaliza walipa. Baje abantu babiri. Wale watu wawili. Tubitwarire twebwe. Sisi tukawahukumu. Ariko bano nibagira ingora. Lakini hao wasiwi na tatizo. Baje gufata. Walipokuja kamata. Wakakamata yeye na mke wake. N'umuntu muri bajya ngo nibo bivye abantu. Na mtu mmoja muwaleti ndo waliibaga watu. Dossier ku dossier. Dossier ku yindi dossier. Umunsi umwe yinjiye mu modoka. Siku moja alipoingia yumva telefone. Akasikia simu. Soka muri yo modoka. Toka mu yo gari. Kenda mu yindi. Wende mu ingine. Bageze kuri station. Walipofika ku station. Video zirahari. Video zipo. Ijya modoka iraturika bomba. Ile gari ikabomoka bomba. Ariko prophetic people. Umuntu wikivugishwa. Prophetic people. Wikivugishwa. Basanga sio yarari. Wakakutana hakuwemo. Aritwara. Nibigeze bavuga. Akaenda kuhukumu wa kusema chochote. Baguma bamukurikirana umuntu bagomba bici. Wanabaki wanamfuatilia mtu wote. Ikindi gihe. Ingine bavuga ngo tumutege. Wanasema muri parking. Mu parking. Mugurura umuryango. Fungue mlango. Muterera ikiziga. Mutieko maiti. Mu modoka arimo. Mugari yumndani. Hace haza aba journalist. Alafu paje wa journalist. Bache bafata amafoto. Wachukue mapicha. Bavuge ko yishe umuntu. Waseme ameua. Yaragiye kumuhamba. Alienda kumzika. Barabikora. Wakabifanya. Baraterera ikiziga. Wakatupeko maiti. Aba journalist baje ni foto. Wa journalist walikuwa. Basanga cha kiziga kiricaye. Wakakutana ile maiti na keti. Nikiziga tari gifisa mashimo mwakoze kunzana. Here is the prophet. Here is the prophet. Prophetic people. Abantu bikivugishwa. No, twari dukiri kuri busa. Nitwikikuza ubusa winoya. Atujizungushi na bure. Biranga. Bikakata. Biteze kumufata. Wanapojenda ibi nivyo benshi batavuga. Mwijoro jamye. Usiku walipo. Vuga mwijoro jamye. Sema usiku walipolala. Abona igisirikare. Akaona kijeshi. Yibaza ngo ni igisirikare c'umubiri. Akazania ni cha mwili. Kiramusohoye n'amadami wiwe. Kikamtoa na mke wake. Kiramwirukanze. Kikamkimbiza. Yikanze ku muryango wa alimentation Malawi. Yambaye impuzu zo nuwo mu cyumba. Abo basirikare nta numwe ariyo, nta numwe yasubiye kubona, nta numwe bari bazinanye. A soldier in heaven. Prophetic people. Abantu bikivugisha. Prophetic people. Ndiko ndagutera inyota yo kumva ijwi ry'Imana. Ndiko nakutia kiu cha umuntu yumva ijwi ry'Imana uzomutinye kuruta ukutinya ibintu byose. Mtu ambaye anasikia sauti ya Mungu muogope kuliko usiogopa vitu vyote. Kuko ijwi ry'Imana rishoboye kuvyura n'uwacitse intege. Sauti ya Mungu inaweza ikaamsha aliyekata tamaa. Atarishikana wenyene. Akajifikisha peke yake. Kuri parke y'igihugu cyawe. Kuparkia avuga kuva uyu munsi. Akasema kuanzia leo. Ndaje ngaha kugira ngo ndondere justice. Ninakuja hapa kutafuta justice. Sinahunze justice. Sikukimbia justice. Dusambire ngaha kuko ari yanashobora gupfa. Tusambie hapa kule naweza kufa. Batangura urubanza kwa 2021. Wakaanza toka 2021 2024-2025. Ku munsi wa anniversaire ya Mary Grace. Siku ya anniversaire ya Mary Grace. Urubanza twararutsinze ma. Kesi tumeishinda. Byaheze. Yameisha. Igihe nari Malawi. Nyakati nilikuwa Malawi. Twari twicaye. Tulikuwa tunaketi. Ali haja alikuwa anajifi. Yuko pale anakula samaki. Nanje ndiko ndajifi. Na mimi nakula samaki. Eja. Hama achabwira
Pastor Amos wa Uganda, pastor afisa mashengera arenga ijana. Akaambia Pastor Amos wa Uganda kuna kanisa ndetse nakuja Uganda. Ndamubwira mzee. Nikaambia Mutamu. Na tusimbira Uganda chabwa. Na si tutarukia Uganda. I'm coming in Burundi. Ndaje mu Burundi. Welcome Meja. Welcome Meja. Karibu Meja. Sasa sijajua naimbaga nyimbo gani. Sinzi ririmbi ndirimbo. Naweza nikajaribiwa. Ndashobora kugerageza. Nasanga nabuzi ndirimbo muri kantiki. Ninakosa nyimbo mkantiki. Ugasanga niko ndaimba. Wenye wivu wajinyonge baba. Tiriganza hejuru vugame. Tia mikono juu seme. Vuga mwizina ja Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Nihanga jikivugishwa. Sizirigwa tangura gusenga begeto pre. Niwasenga cyane tugomba dukora ivyo twahamagariwe gukora. Ukiomba sana tunataka tutumike vyetu litiwa. Imana yambwiye vugishwa nguwiyerekana today. Mungu aliniambia eti tabiri Senga. kama omba. Hey, prophetic people, we are ready, we are waiting for the general. For those of you, it's the first time to come across to this story. My name is Prophet Shepherd Bushiri, a leader of the Enlightened Christian Gathering Church that is currently in more than 70 countries in the world. And according to our recent census, we have recorded about 7.8 million people who have registered online as members globally, and about 3.2 million people have registered as members in South Africa alone. But that's a story of another day. But the main issue I want to address today is I am currently in Malawi. I came here the night of Wednesday this week. I came here for a few reasons. As we are all aware, and that I have got cases in South Africa that I have to answer. And as I promised that I do not want to abscond from any trial in South Africa, and I will not, because it's a wish of every person to have a fair trial and to have the innocence proved before courts. I believe in the law, and I'm a law-abiding citizen. But the events that have been happening in South Africa are so much uncalled for, and I can call that I can say that there are a lot of injustices that have been happening in regards to my constitutional rights as a human being. In February this year, I almost got shot in Sandton at a filling station. I opened a curse in South Africa. There is a footage. I think it's right now the Sandton police, they are aware of this case. They even have a footage where my life was at a risk. I almost got shot. And until today, nothing has been done. I feel my life is not safe in South Africa. So many times I've had attempts of assassinations. I feel my life and my wife's life is not safe. I wouldn't want to die while my name is not cleared. This is the reason why I decided to come to Malawi. After all the attempts I've mentioned, that I tried all those attempts to my power and my strength to be heard by all relevant authorities in South Africa. I was not heard. And this is why I'm in Malawi. I've arrived in Malawi, as I said, Wednesday night, and I'm here right now.